talo. Ke fia whaiae o mātou loto le atua le tamapa ia. Le nei vaenga o le aso he taisau ma le muina mai ai lo mātou ola ma le soifua so mātou atunu o Samoa. Ka mai o mātou toe taunu mai le nei vaenga o le aso. Le amata ina o le porkalame le faso ina o lo finangalo le tala ina o le tala le leia Yesu Keristo. Ta mātou te mumuri atu ai le whawhitai tele i la awa fio. Ona lau tausi mai o le alofa taunu i muri o la awa fio i lo mātou olo. Mai le amatanga o le nei vai aso se ia o mai le nei aso. Whawhitai le malosi, whawhitai le olafo, whawhitai le lotafo. Whawhitai a ngā ia i lau kaita ina ia te tau. Awatu ma le loto mawalalo ngānga ia e a fio maia. Fio maia te amataina le whasoa ma le porkalame a lau whanau le nei aso. Wai leise mea mātou te mawhaia. Te au noa ma le whaatasi mai o oia. Mātou wala au ngānga ia whetalai oia e mātou whaoa. Te alu o le whasoa lau whanau le nei aso. I alu ma le mana tau. Ina ia uri a ai o loto ma finangalo i la tu foi o la mai mo ma whaafonga mai. Ina ia tupu maola le atua le whiaua lawa fio. Ina ia ola airo mātou ola mai le nei vai tau ta ma. Ina ia avea la upo wa o le upo lawa fio ta ma. O le upo le ola e tau matau ina airo mātou sāwaringa au mātou wanga i atu le una. Tasi mai o e ta ma whamanuia le whaafonga aloa tunu. Whaau ula whanau whatau wa whaunga ina muto tama walewa. E ala atu ai le momori ina o le whiau o le tala le lei o le mana o Yesu Keristo. O le talo ta ma whatasi mai oe se ia whai wina le nei porkalama. I wai me uma le manuia tu mau le whatau waa ia te mātou. A o le vi inga e fo i ma whatu mawina lea ia te o Yesu. Ei maso umai o le whaawau. Amen e ma'a. Ia. Koe. O wholofa ma whaatalo whaatu. Lau mai mo whaafonga mai Samoa le atu mo pele. E le nei foi vaenga le aso i. I so se mea, so se vaenga, so se tafolo whapeona e maua mai ai le whaasalalanga po le awaunanga lau karupo. Global Kingdom TV. Ia. Lo whapea lava ona whaoo ina atu iai. Le tala inga, le tala le leo, le malo Yesu Keristo. Ia, whaatalo whaatu le porkalame, i le nei vaenga o le aso, talo whalava, i le suafa manumalo Yesu Keristo lo tātou li whaola o whalo whaatu, i au sina, o ta mama tina matutua, o au nga le atua o lo whapeo na whawhare le manu i whata whaitauranga e fia, i si turu inga o le nira o langi, so se vaenga, wa lava le tala ina o le finangalo o le atua, ina ia maua ia nganga e whaola ina ma whasao ina. A wane atua malana whaola tanga. Ma lore soifua manuia. Ma lore langi lo ma. E o tātou o mai fo i le nei vaenga e aso. I le tātou porkalame masaniai i aso tofio vai aso taitasio. Tātou iai le tala noa ina o le tusi ala apostolo Paulo. I le ekalesia i Philippi. Tātou iai le nava i aso o tona i atu. Ia, o le whai unga le tusi e tolu o le apostolo Paulo le kalesia i Philippi. O lo whapea mai i Paulo. E iai le langa tātou, mo i tātou. O le langi i lea whai mai e iai le tino e le pala. Mo i tonu, le nau i ai le porkalame ala whanau. O le porkalame le nei aso. Ina ia o ia ai o loto ma finangalo. O loo iai le langi o loo whaatari mai mo tātou. Ia le nei vaenga le aso e whaataro whatuai. Ia wauna le atua le sunga ia pasta mai. Ia lo whapea foi. Ia mau nei. Ia o loo whafoina le porkalame le nei vaenga le aso. Ia talofa ma lore soifua manuia. Ma lore langi mama. Ia lau mai mua whaafonga mai le nei vaenga le aso. Ia talofa lau sunga pasta mai. Lole soifua manuia. Sunga vai, atentele mo noa, le mwhaifoio na whamaloina le tapoina se mato kalisia i au kilang nei.
i le sua i o le sunga i whawhiangainga ma whatua ia Freti Martina ia tise mai se o le pa i o lau whainga luenga tai lau tau talu tai foi lau tau tapo inga ia mai se foi o le lango inga o le nei au nanga ia ma le nei foi visiona mai le tua ia i wha lau tele ai le malo le li Amene. ia e natu malangona ia o leo o uma o na whatalo whatu le taitai o pokalame ia le sunga fo ia vai leo lo whai ma taimua o le whasoa ma pokalame i astofi o vai astaitas ia i le pa ia malu o Samoa ma se foi o ia whale atunu ia whatala lei ia i ona tulanga whalupe ia i tantununga ia leo o tato iai foi i le nei foi taimi o le whawawina o tato o nanga ia taitono nisi foi la tole sa tato mafuta i lunga o le tato pokalame ai maino e mamau le ala ia le fatua au matu au nai le sunga le whawhengainga ia fiu mai Samoa tato i kalesia o le Word of New Life o le ola fau tono vai te fau mo le toalea nganga whawhataitele tamai a fiu Martina ia hana ia ono la o lua au nanga le fatua o ia un whaifoi ona tu mai tau au ia wā tato ngā luenga whaifai tato te whaalau tele ele malo le li ia mai se ia au na malava o lo ilungo tato pokalame i sunga i whawhiangainga sunga i whaevangelia perfecta o whaiaonga ia mai lato malava o lo tato ngā lue whaatasi nei visiona ina i mawhai ona o le au o le tala le lei ia i tulu ingo le lalangi whatalofa toila nei vaenga o le fiafi ia i lau polokalame ia i astofi o vai astaitas ia i nei mawhai ona e ai fai ona e inu ia wai mamau le ama amene mo le atoi foi le nganga whaftai ia le sunga whawhiangainga sunga whaevangelia ia e te wati ia o le fo isa malue la nei fo tai au i tato pokalame whasoina ia i pei ona tupoina i astofi i le sfulu tai au ia me lava le tai au tutu lima le afi ia so me le masunga whawhiangainga ia rolani tato daily devotions ia se ia o mai lava nei taimi ia i taitonunga ia ua tele le tamau ainga whaaleanganga ua tele le oa mai le upua le lii o lo whawhanga ina i pēa o tātou o nganga o tātou tangata i totonu na i o tātou maua pēa le malosi i o tātou maua pēa le manuia le file mua ke wiso ia i tapa sa ina ai tātou wholaunga ma tātou saulinga ia whatalofa tu nei vaenga o le uli Malo le ona sa i lau sunga Pastor Mike ia whatalofa tu fo i le nei vaenga o le aso ia e te i lātou malava whapea na mai mua mai i lunga o le tātou ala ata le nei vaenga o le aso ia malo le soifua whaafetai tele ia whatalofa tu tino Keriso amen pei lava o le tātou ana matau tasi le tino ai tele ona i tūtino e ngalu lue whaatasi i tūtino mole le lei o le tala le lei o Jesu Keriso Alleluia iai se vaenga o le i tūtino e misi e le atoa ngalu e ngai whai ai a ngalu lue whaatasi i tūtino tai tonu e maa losi fo i maa lualu i luma le ngalu e ngai whai ma maua se ngalu e ngai te le pe ona mi whaate le whare i kawasta amen ia e whaatalofa atua i le nei vaenga o le aso ia tui lātou umalama whapea ona mai moa mai le tātou purkalame pasta tei lona ina i laurisi se vaenga o lo whapea ona mai moa mai ia e whaatalofa atu le wharetua ia atua sivi to le afoa taritimu ia whawhetai le mafuta mai o moia ia Scanlan ia malo le soifua manuia whawhetai le mafuta mai le sunga ia Elias Amasoni ia o le tuafine ia taupa u Evelini whawhetai le mafuta mai ia o le sunga ia Ula Whaleni amen whawhetai le mafuta mai ia o le sunga le whaatono o le talvomo Keriso i Samoa Peniamina Malu whawhetai le sunga director ia pauleo i la tole moa i la telefoni pasta e ni so ina i ia o le kusa le kalisi aftai ne yese se lilo atu vai tina ia tu ia tauli aftai na futa mai nei vai no le fiafi Ula Faleni aftai ia ma se foi o le sunga fa fengaina ia Elia ia Samson au na le tua
aftai mafuta mania fiafi. Amen. Amene. Ia tatono na wo ilunga le tato screen le tato autu o le afa peona ta imua le tato po kalame mo le tato fasoa ile nei vaenga o le afiafi preach disciple govern ta lai fasoo pulea ia leo tato ia ile tusi faiu ale apostolo Paulo ile ekalesia Filipi le Filipi e fa tatonu o le nana o le mai solo na fitul nei abas ia o le tato va solo na fitul nei o le tato fasoina le o le tusi le apostolo le ekalesia Filipi e talitonu e te lese a onga e te lese taua e le ngata i le tatou va ai ma le tilo ma le sila i le mafuaaga na lai ona tusia le apostolo le tusi totonu o le falepui e momoli ana i le ekalesia Filipi e atou mai foʻi le soifuaga o loo faapeona soifua ma matou ola ai ia i te lese aogā ma se tāua o le tusi a le apostolo Paulo i le ekalesia ia Filipi ia mo oe maʻu ia le lau tatou iai le mataupufa po le mataupufaaiʻu o le tusi a le apostolo ia pasta eisesi ae tatou teleʻio i le faitauina o le afioga a le atua tatou te amata ai. Amen. Le fai mai le tinai atua sivi le o ios faltua ia le li talofa atu i le uso ia sulu o le tala lelei tui loma aftai uso mafuta mai le vaenga o le fiafi ia le li ia tatono lela tatou olola le tatou tusi le afiafi nei tala ai le tatou polokalame. Amen. O le Filipi e fa la faitauina le faiupu muamua e fatau mai le faiupu iva tatou amata ai lea e vai atu e te lea le tatou taimi ia o te tala foi lunga o le tatou pingata failang ia mai isa fasoa au mai isa fesoasoani tatou talatala noa langa o le aunga lea ma le faamoemoe o le galuega faasoo e avatu au mai ia tatou militino faatasi lana o le tasi a le tino o le tatou te talaina o le tino keviso e tasi foʻi le malo le tatou te talaina o le malo le atua me lea e aogā ai le tufa atu faasoa mai tatou maua lea o le tatou manatu e tasi ia faautua le tatou savaliga mo le atua ma lona finagalo ia la tatou olo le tatou tusi faitau ia tatou talatala noa ai lea lenei vaega o le aso ia le tatou polokalame ia lenā ua i luga o le tatou screen le tatou autū ia ala faitau atu le faiupu muamua o le tusi a Filipi e fatau ma le faiupu e iva o lenei o usoe o e o te alofa ma naunau i ai o loo fiafia ma loo pale le au pele ia faapea ona tumau o outou i le alii o te ai o iatu ia e votia o te ai o iatu foʻi ia sune tui ia tasi lo la manatu i le li o te whaatonga atu foʻi ia te oe loo fesoasoani faamaoni ia e fesoasoani ia te ila ua o e na finau faatasi maʻu i le tala lelei atoa ma kelemene ma nisi uma e na galulue faatasi maʻu ua i le tusi o le ola o latou igoa ia outou olioli i le alii e le aunoa o te toe fai atu ia outou olioli ia i loa lo outou agamalu e tagata uma lava ua lata mai le alii au ana i popole outou se me tasi a ia faailoa atu outou manaʻo i mea uma lava i le atua i le tatalu ma le faatoga atoa ma le faafetai o le manuia foʻi mai le atua o loo silisili lava i mea manatu i ai e leoleuina ai outou e leoleuina ai outou loto atoa ma outou mafaufau iā keriso iesu le ausoe o le toe upu lenei o mea uma ua moni o mea uma ua taʻuleleia o mea uma ua tonu o mea uma ua mamā o mea uma ua matagofie ma mea uma ua logo leleia
a fai fo'i o se isi a mio lei, po o se tasi mea e vi ia outou manatu natu I ia lava mea. O mea fo'i ua o ina ai outou. Ma outou talia, ma outou whaalongo I ai. Amen. Ma outou wa ai mai I a te au. Ia outou whaia. Ia outou whaia ia lava mea. Ona ia te outou lea o le manuia. Ona ia te outou lea o le atua. E ona le manuia. Amene. Ia le li. Ia le atua. O le nei o soe. O te alofa manau nau I ai. O lo fia ma lo pale le au pele. Ia whapea ona tu mau outou I le ali. Amen. Hallelujah. O le toi whaamalosi a Paulo. O le whai uiwina o le tusi a Paulo. I le kalesia Philippi pasta. Yeah. O le whaamalosi. Amen. O le upu whaamalosi. Amen. O se upu whaamalosi al apostolo. Ia Philippi. Philippi le kalesia pele le loto ma le anganga. Hallelujah. Ia o tu whaamalosi. Amen. Lea se senga ma se au la whapeona o se taalonga o mai. To e pau ale o le tala la whai atu ia te outou. Te oloa. Ia outou manatua le tapua inga. Yeah. Ia outou manatua le tapua inga ta mati nā. Pa ia o le tātou nuu le pa ia o le kalesia o lea. Wha moe moenga atoa na ia te outou. Amen. Lala me whai alau ta aru. Ia tu waile mawhau le taalonga. Ia mawhau le lei. Ia sao le whaatinoina le taalonga. Ia whai ma le loto maungalalo. Ia whai a mea uma malea. Malea tō tonga. Whai me lo Paulo ia Philippi. Philippi. Pau wale le meo te whai atua ia te outou. O lea. Tau lai pēa la outou ma ai le atua. Amen. Wa. Iai le taimi. Whai me Paulo. Iai le taimi o te le iai a te outou. Amen. Whai mai loa lea le apostolo. Tepa pēa le atua. Aua lava Philippi wha mole mole. Aua nei wha se ina outou. Amen. Ia mataala. Aua nei wha se ina outou Philippi se tasi mea. Te loa mea tonu alea na maua fo e tau ino tā vita. Amen. E lei wha pēa. E mei tā vita lana salamo na se raurua tasi e wha sanga e o matai maunga. E o mai ai lo feso soan. Lea fuinan whai mai Paulo ia Philippi. Outou mata ia wha sanga I maunga. Tepa I le atua. Tepa I le atua e o mai ai le fisosoani a te outou. Whai mai, e le whai mo tātou le lalolangi nei. E le whai mo tātou. Praise God. Tala nā Paulo na whaamarosi e Philippi. A ma whau loto nei I le whaamarosi la apostolo. Amen. O te ofo se tasi o le kalesia na te le langona. A whai mai le tala Paulo. Philippi. I outou I loa le le. I le whai mo tātou. Tātou te ola le lalolangi nei. Yeah. Ai le whai mo tātou le lalolangi nei. A whai tau te tūtū mau Philippi le atua. O loo I le langi lo tūtau. Amen. O loo I le langi lo tātou nu mono. Wen whai unga o le tusi a le apostolo na tau koe tō whai mai. O loo I le langi lo tātou nu moni o lo whātaritari mai ai. Ia ke wiso. Amen. O le tala fo ina Jesu na whai o na so o na whai mai. E le so le lalolangi au nei. Yeah. Amen. Ai whai mai o so o tō le lalolangi awa. E le o so le lalolangi. E te loa sa moa e lau whaafonga mai mo mai. Amen. O lo tātou ola le lalolangi. Praise God. Ai tātou te whai alo le whinangalo le atua. Tātou te sawali alo alo Jesu ke viso pēo na whai mai o Paulo. I au tō wha o wao I ala o Jesu. Amen. Te loa alana. O alana o le manuia. O alana le ola e whaawawau. Pasta. Mea na whai mai ia le tau ina o Paulo Philippi wha mole mole. I au tautu mau I le atua. Ia maua le manatu sa ia Paulo. Nā le manatu sa ia Paulo. O le tele o fita iai. Tele o fita whai mai Paulo. O le a le wha fita au le oso mai. O ta pena o te uia. O te sosofa whainga nei. Ai sea. Langa o le manatu o le tau ina o Paulo. Feare mafia fio fili na loka I Paulo le fal pui. Tasi ale mea lai mafau e tau ina o Paulo. Oi, na o le atua. Ai sea. Langa o le atua ma whai ona ia ta lepe. O le atua ma whai ona ia ave ese. O ano no tanga uma.
Oa tala e whaalave lau whaafonga sa moa i lau sa vali mo le atua malona finangalo. Tasi a le mawhai o na whaasauroto ina oi. O na o le ali o Yesu Keriso. Pau foi le na o le suafa e tu sa o loto ai oi pe fai mai. E tu sa o loto oi le upumoni. A le upumoni. Upumoni a Yesu fe oi ai ana i o au tafa. Na te alu ma oi lau tusi aso uma. O to tono le na tusi. O lo iai le upumoni. O le upumoni na e tu sa o loto mai ai oi mai me tai ai lau whaalongo. Me tai ai lau savali. O me e whaapeo na pona tia ai loa nga i luma. Peo na whaasole au ona le tua le nama i aso te atu. E iai la tau o fia o i luma. A lai tau fio la tau tua nai. A le ale mafua anga e la tau fio le tua nai. Mafua mai lea. Mafua mai ele i whaasa o loto ina lo mafau. Ele i whaapeo na ato toa lo furitua i le mea na e fia i le lalolangi. Te loa oi sa moa, whai mai Yesu. A whai e te fia muli mai, whaafiti. A le whai ngō fia i on mele whai mai Yesu. Te loa ilo whai mai Yesu e te ale whai sau long. E to tongi e sau pasi se te muli a te ia. E lo whai mai Yesu e te alu ai tā lafu. E lo whai mai Yesu e te alu i whea e su e mai ese me te tongi e lo pasi se. Ona e muli ai lea. Whai mai Yesu, whaafiti oi a te oi. Whai ngō fia whai mai Yesu. Ia tango na tia i tua nai. Ave ese lalo tua na o a mea umana e fia ai tangora ave ese saure a moamor ta sa tau te loa o le mamafa umor sa tau o Yesu le namo Yesu al sa tau le mana o Yesu i sau e amo le ala na i sa malia o le amo loto mo walalo e asa mo mamafa le loto mo walalo ia te oi ia ta ilo iai ai lau tala sa o a tonu e mamafa i nisi taimi aia e whaia, e puna lea, le oli lo loto. Te loa, te le whaia ina, e le loka ai pasta. A e whaia le loto mawalano, a e whaia le loto whaamangalo, e le loka ai o se wharipui. E loa, o le taimea te whaamangalo e le ita mai a te oi, e te whaalongo i lo loto. Pe e fofoe e se avenga mamawhana e tau aveni. Awa te tau atu i a te oi sa moa. A whai e te ita se tangata, te ilo, e le popole le tangata la. A le tangata lea moa le mamafa, o oi le ita. Ai sea, nanga o le taimi e tau ai lau wa ai le tangata le te ita ai. Amen. Taimi ana e puna mai, ola. O tala umai ia wito tono le loto, toi au le whaasau i fafu. Ai mana tua awane i ngalo whai mai, e leo mea te avea i to tonu e lea ngai. A le mea sau to tonu i fafu e lea ngai le tangata. Alanga o le taimi ai matala ai le fofonga sa moa se tulou, taimi nai loa ai le mea nai totono le loto. A le whaamalosi nā to ina o Paulo ia Philippi. Philippi whaamole mō le ale e kālesia pele. E kālesia pele lo loto Philippi langa le ai ase tasi na whaapea o nā lofa le taimi na o pua ngā tia ai. Taimi na loka ia o pui. E le iai anisi na whaapea na mou ai se tala. Ale tala na tatalo moa, tala na fesoasoani, tala na alulufa. E mauti no pasta o ai se loka, ai mau se tala o lo tatalo mai a lo ainga. O lo alulufa mai lo ainga ia te oi, o lo whapeona o mai e mai le fesoasoani ia te oi. Tai lo whapea male mea le tupu sa moa. Amen. E lo pole ale le anga o le tangata. E loka lo le pui. E lo nei ani se tutu tama tina uso tua whawhine ainga. Amen. Yes. Ai pole ale le anga o le mena whai. Te roi mea tupu te mina o le lofa. Le lofa na wha le atua. Le lofa na wha le atua e maafua e ona o le tama le tina o le ainga e asi se o lo whapeona pua ngatia. Ai pau ala e iai le ese senga o whaasalanga. E iai le ese senga o mea ala i ona o le whapui. Na ala na o Paulo le whapui, ono le tala ina whina ngalo le atua. Amen. Olea, le ta lia e tangata o le tala le lea Yesu Keriso. Alleluia. A le ngalo nai tangata, o le upo le ola. Le tamawhai Paulo e tālai. A le tangata tonua le o te ofo sa te tau ana o na ta lia i le toa teli. Aisea, nanga o le tangata o le tula fono. Amen. Basta.
o Paulo o le tangata e whai mai ele se whale tonu le toina tu la whono i utai. Ai na maua le toina le upu moni, na maua lo e Paulo le tana le leia Yesu Keriso. Whaasa o toina mai loa, Paulo mai a Yesu i le tala ina Yesu Keriso. Whio, alu lo. Loa le Paulo le lafta ia i mwhawhita auti. Ai a mata i le loka. A mata i whai pui whio. E ka le sia. Nau, te loa whapena tātou pasta. Te loa whapena tātou e ka le sia. I se na tauti ngā luenga le atua. I le ala o Yesu Keriso. E tupu e lo se whala velave. Nā tau te si la fia sa mua. E mai lo se tātou whai au. Fono le ka le sia. Tātou o yasi. Mana tua le tātou whai au lea le tutalu. Mana tua le au na le atua i au tō na pungi. O le mafu anga tonu ale nā. La whai wiku ale tusi a Paulo, a whai mailo Paulo, Philippi wha mole mole, o te oli a te outou, o te alofa i a te outou, ia outou tūtū mau i le atua, tūtū mau le tatalo, aua lea, aua nei wha vai vai. Ia pasta, nei umia ale... Ia le li. Ia le tua, ia malo le... Soa malo, le aua e sewi whale mua, le iafi ia... Kalongo foi matito ai le upo le to ese le le upo le to amen ia le to foi ia la to uma lava o lungo tato o kalame e la wo fa no lo time ono le sua mali o le upo le to tato te fa longo i time uma maso uma o tato sa linga ia la tato ia le mtaupuna e fa tu si le fili ese foi le lue mai o le atua ia i tātou uma lava. Pe i ona whaasole uso ia vai, o le whaamalosi. O whaamalosi a Paulo. Le pe ngā wika o le alau whaamalosi ngai ki whaamalosi e tino ke riso. Le alau whaamalosi ngai ki whaamalosi e siau whanau. Ameni. O lau ministry, o lau ekalisia, o lau self-group. So se mea lava o so se assignment lawa wa to faina le ri te faina luenga ile malo le to e pola la fa malo si ke fa malo si ya ngol makua i maka ki o kuskusina fo ni tana to po le anka ko fai ka o makua i fa makala mai i ile ngau o le apostolo ile kalesia Philippi amen o lo fa makala mai i ile lofa le monio le lofa le apostolo i ka a fele kusime ko mo fa pui pu amen ai o tau tia o lai ngo kia o lai po nga kia o lai le mafai o mafea lua i a o le loko a ke paulo le mafuta male kalesia pe o nga ia tatou po kalami tu fa solo o le perfect relationship and progress amen o le mafutanga ato atoa male a nga i pe luma amen le la wa tatou ia i tau pule fa o le kerisiano ta matua ina e tatau na ola i le ami o tonu o le atua amen oli foi le o Paulo le fai mai ai Paulo i upunga whaaea i e Paulo le kalesia i upunga makua i pa u mai fufonga la apostolo ngole oli le kalesia o kupu amen kalesia o matutua i le li le kalesia o loto ngatasi ole koe mo lunga ngele loko le ile ole koe mo lunga ngele aleluia ua kasi lo lato manatu ua tasi lo lato langona ua tasi lo lato filfilinga tasi lo lato loto la ko ke kupu va kasi ile li le fe mai le tala la apostolo Paulo mai ole nei yo usoi o o te alofa manau ia wa vai simple ia koe whaingo fia amene mai la e fia mai vanu e fia ai kusi mai ko kongo le fale sa fale pui ai le kale sia Filipi mau ia mai le nei o le nei o usoi o te alofa manau ia te auto ai sea langa lai mo ua ila ngonga le Paulo le ngā ruenga male wala awingo Philippi walu kupu luma le kalesia
Wale ko iai se fe misa. Wale ko iai se kui pakuari. Amen. Yes. Aka mai le ko ele me fana le mo ngana le tfalong so oya. Ona ata ile le tupu mo le ita tele. Amen. Ia tu afai foi la le te fa fonga mai le fi mai a fa longo foi le feta ia le tu mo tato. Ese le tu afai mai o lo fia ma lo pali. Le au pele ia fa apea ona tu mau o tou ile li. Amen. Pe vai le ia. Uso le pale le o l'apostolo ile lang ya. O le oli le o l'apostolo. Ai sea. Nanga lo maku wai ele na kai ola ile ame tu. Ola ile tau matua ina. Mele ese le manga ia i ole mele ole tau matua ina ile li. Tau matua ina ia ke riswa. Matua fa le nga. Matua fa le nga langa. Langa ese mai faika ko fia va venga. Faika ko fia me umala. Ale tau matua ina. It's different. E makua i ese ale le matua fa le nga mai isi me umala. E fai ala nga e nga lue isi me. A fai le tau matua ina i tatou. Ma tatou le tupu i le li. E fai fua tatou ona. E fai a fua tatou ngā luenga. Lea laua whamtalaina mai e Paulo i le kale se Filipi. Le ola loto matasi, le ola ngale aisea. Nanga ka ua nga ia ato toa i mafutanga. Ma ia tupu tele i le ali po ke riso. Le kale sia. Mai la ia fai koe lua. O te ai o iatu ia evotia. O te ai o iatu fo ia sune tui o le mele e kupui. Ele o le kalesia. O kalaka. O tangata e tō lua. Langa o le kalesia lai mausali. O le kalesia lai maua. Wa matutua le kalesia. Mai leo Paulo. O ke ai o iaku kuso le kala kuspa i o so fafinge ko. O ke ai o iaku ia evotia ma sune tui. Ia kasi lo ulu mangaku i le letu. Amen. Langa ka ngaka ia nga whalawe ia Paulo le tala ingo le tala le. Meila o Paulo, o te whaatonga tu fo ia te oela o whesoasoani whaamaonu. Ia e whesoasoani ia te ila ua, o e na whi nau whaatasi mao le tala le lei. Mai lei ai. A toa makele meni, manisi uma e na ngā lulue whaatasi mao. Ua i le tusi o le ola o lātou ingoa, e se le maa ngai a mungo loka ngā lue. Alo oka mauki ingoa, o lo kusi loka ingoa, le kusi o le ola. Aia. Yang ole vaenga lunga lua leo le whaamtalaina, po le whaeaina e Paulo le kalesia, mua. Ngā makua i whaamakala me e Paulo lunga loko alofa i le kalesia. Whaamakala me e Paulo lunga ngau le kalesia inga ia awangi ko ise fe misa. Awangi ko ia ise fe kuikuia. Awangi ko ia ise komumu. Awangi ko ia ise fai. Amene. Awangi ko ia ise whaalumainga i le kalesia. Mai le o Paulo. Inga ia makua i iai le mauki ngoa. Kusa makua i mauki ngoa e Paulo. Olonga pale lea, olonga pale lii lea. Olonga oli lea i le tala le lei. O le kalesia. Aisia, langa o le kalesia ua taua mea tonuina. Ia ke riso. Amen. Aia. Mai leo Paulo. Evo tia, sune tui. Ia kasi la o lua manatu ia ke riso. Ole maangai o le mele li vai. O le aka le mele a mai ia kako. Nganga ngai loa e Paulo le whawhikauli. Teko lo ma le whawhikauli. Amen. Ele isa lua i lalo ka pika. E kua se kupu ke le vai le pita nesle kongo le loko a. Ele isi dia i lungo le Paulo le whale le whawhikauli. Aia. Ma ngai loa e la poskolo le whawhikauli. Pingi. Ka penga kako whangaua le tua. A whaiwa i loa le me kaunga whai. O se mea e le tonu ma le fia ai le sila whanga le li. Ping. Amen. Whatonu le upu o le tua. Wao le upu o le tua. Ia e waka kuke wea kuma ia ka lia pule ala kama lo makua ia le. Ia le. Ale maa ngai o le mea le mai Paulo o ke ai o ia kufo ia ke o lua so whawhinge i o e motia msune tui.
ia tasi la o lo manatu ia ke wiso e vai e me foi le ka ko lo se me fale ko pasau amene ole ke wisi ano ta o matua ina e nga ke fa sa o mea e lo cristiano wele mai mo ko le ia ai vai ko fa fica uri ai sabe na ka mai ia la wai lo le upu le la wai lo no ole mea le mo fa como me le apostolo ma ai oi me le apostolo ma ko i confront ai Paulo le fa fica uri ko lua e le fa fica uri le kalesia o fa fica uri o le vaenga ia me le Paulo ia kasi la o manga ku le pa pe nga ka ko tino ke viso le fa na o le tua au ka ko ke filotoa ile au nanga ile tua malona malo ia tasi la tatou manatu ile li ia tasi la tatou loto ile malo le tua le anga e kasi ka komisio para ale kele o nanga ia o ministry o kalesia ma so se vala awina e kasi ka ko vala awinga ma ka komisio ma inga ia fa malusia fa olaina nganga mole malo le tua praise the Lord ia tasi la tatou manatu ia ke wiso aleluia mela le ka o kele la nga fa kingo e Paulo mai lo e Paulo lo nga mokingo ua kusi fa kasi lo nga ingoa ma le oli ia le tusi ole ola amen ia la suma pai ia le tua ese le lei ese le matautia ese le monio feta la inga le tua ia le na fio amen e mo ina tusi le tangata ai fai mai o afio nga le tua po tusi pa ia umala mai le nganga o le tua ia nei lola e Paulo e ile peloto a ile au ona finito ia por le nganga fa la vela fai sa o lo Paulo vai o lua nei o tina fo o mai aleluia o mai ele e fa pena le fai ngornga venga le tua amen o lesi mele tu le o mafuena tu si po la voi lo Paulo mala mai e vo dia masuni tiui mai ai luma tau tu faringa o le mela la feloto ai le an me nai lo feloto ai e lo mena le femele e lo mena le femele amen la tau au na ta la ile upu ile lo amen ai le o le ale ave le upu mo le fina ngalo le tua ile mea la feta la ile tua amen fai lo le Paulo mai o mai fa mol ya o fa le mo o fa le mo fa le mo ma lo mai le o ke lo le fai mai kala ko ingo Paulo si fa mol ar ko inga le nga manga lu fa kas o le nga fai mo so angia lu nga venga le li ai lang ko inga vanga le e fa rot e vai ko ele ngata la ya e fa rot le fiso ni sigia na taro sanga i Paulo le nganga le tu aleluia amen vala au sa o Paulo lo fiso ni sili a fio mai e te fiso ni te ila u to e fa manatu ya te ila u o le fainga le o nga luenga le tua e ta la i le loto mawala amen ele fai e so iloa ele fai e so poto mo so ta mai amen e fai i le musunga a le nganga o le tua tu ilunga fai ia vi ia ile tua talana to ino Paulo fa mole ana yo sina fo o mai fa le mo monta to o ia pena mo ai foi la ia le to tala ia tu le tala le langa manatu fa mai le upo le tua e malama le fa le nganga i le fa le tino ai le malama le fa le tino i le fa le nganga o Paulo o tumu le fa le nganga nai loa le Paulo o a matana fa le tino le ole o ona ia fine to ina tonu la mala tango lo ma Paulo fa atu vai o mai ele fa pena fa inga stato mea e se le ai ele fa le tino tato e fa le nganga langa fa mai e le ole malos e le ole fita amen a ole nganga ole tua praise the Lord e tele la to e fai ma alo fanga le tu lo fa fonga sa mo e tu pulo se fa le tonu pola fo se me lo se fai mai
ia ona sa ia tātou e iai ale taimi o le atua wha mole mole tātou o tau matuaina pe o tau wha pa ia ina e ngā ruenga le atua whai lau mata whai oi ia e loa le upu le tātou te tala noa ina ma le upu le tātou te tala ina le i o le upu monu whai mai ea e maa maai i tū e lua e le ngata na afia le whaafufonga ia e afia foi le au whai polkalami langa e au na tātou whai mai e o i tū tino uma o ngau ngā tino o iwi ma anu e vai ina e le upu a le atua aua tātou te tuu le tala le nā e iai le taimi o le atua le tangata whaai te ete a basta ne i o mai le taimi a le atua le tangata e le i whaia saunga luenga i le o lai tupo e se wha le tonu mai a pau nai loa loa e pau loa wha le tonu ana o ona fine wha mole mole o mai e le wha pena whainga statou mea wha le lei tu i lunga ta lai le fina ngalo le atua le mea tonu ma le wha mauni e le mana o ia pau le whiloto ai langa ne te iwo iai whai mai o te alofa i le atua o te alofa i le atua e alofa i le atua e le alofa i le uso whawhiana o ta lai le atua whai mai o te alofa i le atua o lo alofa le atua o te alu e ta lai le fina ngalo le atua ai o te le alofa i le uso whawhiana tatou e whai le fina ngalo le atua whai mai o te alu ta lai tala le e isu keriso o na o te alofa i le atua a le te le alofa le tangata le te lua soso o le te le alofa ia pasta mai o le mate ngā lurue le la ualua ui ta la ita la leva ai se o ke le kai o fia ia pasta mai ke le kai o alofa le whaifi au le langa ia aua whai tete i le tala langa whai mai le upo le atua le ioane wha le mua le ioane wha lon whai upo lua school pasta e mai o le whai mai alofa i lona e alofa i le atua ai le alofa i lona uso e mai o le pepelo whai mai pe a whai e wha pea mai se tas o te alofa i le atua a ita i lona uso o le pepelo lava ia a wā o le alofa i lona uso ua ia wa ai atu iai pe ma whai wha pe whea o na alofa o ia i le atua ua ia le wa ai atu iai amen mea tonu ana le mana oi paulo le mana oi paulo ia na au na ia to lua po fa fine ia wa fa fine mo ti no a fine ia o isi toa ia a pasta o isi tangata ta la ia praise God le o fa inga lua ngale tu ai fi ai na ilo o mai so mai le alu le inga lua ngale amen la ngai ta tau le tino ke viso hallelujah ona ngalu lua fa tasi i le loto tasi fe alo lo fai fe mafa fe fa mafa na fana ia loto mo wala langa nga wenga na le a Yesu na sau fai fai le tala inga Yesu ile loto mo wala hallelujah ia le foi la tatu tu la tatu ile malanga fa tu pole ni faul amen na lui e te lo tu fai mai Yesu fai mai le tu na o te li awina tu lo o tali e fa asala ile la la amen ai na o awina tu lo o tali e faa olo i le larolang. Hallelujah. Le ioane tolu, whai pasufit. Amen. Wha maalosi atua ia te tātou. Tātou o tau au au na ina. Ia tātou whaia le au au nanga. Malea mi o tonu. Ai le ngata i le. Amen. Ia tātou wola wha pa ia ina. O le mea pito sili lava leana tā ua sa moa. Ia tātou whaia mea uma maleola wha pa ia ina. Amen. Tu loula wha funga mai sa moa. Malo mai mo ele o se tusi o le lima pe whamasino te iloa mana o le atua ia pa ia le tangata e whaia lona whinangalo amen langa ia e te tau ona pa ia e tātou le anga e pa ia le ona tātou e pa ia le atua le ana whaia e tātou me voi nā le whai mai i le atua o te whia nofo ai le whane le na o whaia o ai o oe ma te lore fai mai e lor tala to ina pau. Amen. Te ai o iatu langa iaisi. O lau tu sia o rato i ngoi le tusi o le ola. Hallelujah. Ia o to oli oli. Na fai mai fai upo e fai mai paulo. O te fai atu. Ia o to oli oli. O te toi fai atu. Hallelujah. Ia o to oli oli. Amen. Te lor. Ia tato oli oli. Mai le whaalinga e luas fulu fai upo su tasi e taus fulu lima. Mei. Le la tamo fai tau watu, ne te iu fa pe mai la tu no tala fa tu pua fai mai na ulo fo ile no fo ali te le sina ma le o ti e ai
ua sosola ese le lalolangi ma le langi i ona luma e le ilo fo'i se me tu ai i la ua le atua ma Iesu Keriso. Amen. Na ulo fo'i o e na oti o tangata nuu atoa mali o tutu i luma o le atua o na fofola lea o le tusi ua fofola fo'i ma le tasi tusi o le tusi lea o le ola. Amen. O na wha masino ina ai lea o e na oti i mea ua tusia i tusi e tusa ma la tou a mio ua ave fo'i e le sami e na oti sa iai ua ave fo'i e le oti ma se oli e na oti sa iai e taitasi fo'i o i la tou ma wha masino ina e tusa ma la tou a mio ua la fo'ina fo'i le oti ma se oli i le paafi o le oti wha alua lea ai se tasi ua iloa ua le tusia i le tusi o le ola ua la fo'ina lea i le paafi. Amen. Sa mo le atunu pele ma te whai atu ia outou oli i le atua ia outou taula'i la outou sila i le atua ia outou tu mau i le atua e moni se oli e moni fo'i le ola e whaavavau ia outou oli fai mai Iesu le tusi na a Luka se fulu i au ona whaana i toa fitus fulu ia na o amata le na o tala'i le tala lei ma o whai wha malolonga mai ma o tuturi te moni fo'i mai leo nei to i ina mai Jesus o mako kuria ke mongi mako wha malolo mai e kele loa le Iesu lea le tupo le oli loto nei to ina whapena fui tātou te lo fui whapena oi maau a malolo se mai tātou te lamona lea le oli ai aua nei ngalo whai mai Iesu Hallelujah. Ia o tō oli. A le me pito sili vai o tō nei mauro tō oli. A ia o tō oli ina ua o tō mauti noa. Amen. Ua tū sia o tō ingoa i le tusi o le ola. Hallelujah. Whapena se nau ta inga la burkalame sa mua mo oe mai ma ua fo. E le ngata fo i o le mate whai atu ia mauti noa o tō oli ua tū sia o tō ingoa le tusi o le ola. Ai ta tau voina whapena ia te ima ua. Nei ma whaasoa atu. Ai umane ma te le oli. Ale me pito sile te tau ia te ima ua na tāpena pena. Ina ia mamauti noa. Ua tusi o ma ua ingoa le tusi o le ola. O le oli sili nā ma tā ua sa mua. Amen. Ia pasta. Ia li Tatalo fatu o ona le tua le ua mafuta mani vai ngale fiafi sungo la fenga ina ia Sarah fatu ia wina tai malu funga lu ni liva yasu spoile sunga ile au la ona le tua sunga ia ti fau si osi grey ia le sole o le sunga la fenga ina vai o tu le nga faftai tele la va ne fiafi ti manesta faftai lo fatu moi mole ainga tai talo mai ia ma se foi ia i lato uma lava ua lilo atu ai ia anga le atu le tua malole mafuta maline fiafi pasta lo te vai atu le mafuta mai le fine fale nganga o le sunga le tamafa i au ia lo keni so ara lo va peona e uma lo le pule sili i le Samoa tourism i Samoa so olo ma le fine fale nganga le o sunga ia lo keni ia faftai so ara mafuta mai ia alofa atu ona sa fa ma losi le ali va ai ni pala langi nei te u se ai sa fa i uma vai fa fica u le ngai kontana no sa lua ya no ka vai au ate sa lua so ara fa tua ta u ia le upu na wa i loa le pese so o sto ina lo ke ni ya so sa te tas ya amen ya la ona ma fa lo ke ni le o si fa na u le ma ta la i fa la tele atu le upu le tua au te pole mai o ta la i fa yo tu mala fa yo tu masimo la lang praise God ole mea ma mai ale i vai ka kile me i le so ole ku se le manga ola apostolo e kupul nele amen ele manga ola ngama ku i kapea la apostolo pero langa foi ele i makua i ele i fefi
Ele ipala aila po skolo po ai po evotia po sunetui po se palenia po se leo Amen. ngai loa e Paulo fafikauli confront lo mal fafikauli. Amen. Vailele. Ele fa pe mai Paulo Philippi se yo i foa ni sio ko inga ngale va aila ko lua ia le fe misa tala ni le ai ngai loa e Paulo le fafikauli evotia sunetui o te ai o yatu ya te olua ia tasila olua manatu ya ke wiso. Hallelujah. Penga fela le to tatou ke wisi anu fa na o le tua. Leanga o le o ta ua i tatou o fa na o le tua. Amen. Ele fia sila le tua i se i se fa le tonu vo le leva ai atu ia le au una o le atali i mala fine o le tua. Ai fe mai se ta ke musu vo ta ke fa ia ko fa pe o lo ko fi pa ia. Amani me ale fe me pasta. Tu ese no. Ole o se po le nga pasta man fa funga me se tato tu no. Le la tu o ele ava no. Ele le anga le ava no. Aole me de au ana mala. Ia fa pa ia ina le fa tino ina o le nga lu nga le tu. E mo fa ina tu o ele ava no. Ai mai lalo. Mai lalo. Sau i fa no mai mato e ti mata tu de pe sa o ia ele li langa o vai ngai e to le fankala la apostolo i le nta pule fa me mo inga ia loto ngatasi ma ia fingali ngale longa lua ia makwa ikali kongu wa le tala le ma mauki ngoa o lo tusi ngoa le tusi le longa ko upu fai o Paulo usa koi upu ala apostolo ele ia ele umalan kusile kale me Philippi ia auto wola fa mamaina ia auto wola fa pa ia ia pa ia auto langa pa ia le tua. Amen. Vailele. Ke la fa pe o mato le akole le ola pa ia ma le ola fa maina se le ai o le mea le au mai ko o ka ku faso. Ia nga ka ko uma e o la vai i le por kalambi. E kakau nga makua i peyong fa solution ya vai. O le avangoa o le mea lelei. E awongi kaku avea le ku avangoa. Ma me makala i se fai koko ake lei. Ia o ngā wha inga i le o le tino ke wiso, o le onisi o usua, au na usua ke wisiano. Langa i mawhai lava i le ngā luenga le laulangi pongisangi. O ngā makua i whapongi inga kako umala pe a salu i lalo ka kulka peka le whawhikau. Kai se mana ia langa e tako le kako whawhikau. Pero i kai pean mele kupu i lau. Tako a Paulo sone tui e votia kasi lau ulu mangaku i le lii. Ai oi a Philippi malawainga uma inga lako ngā lue kala lei eike le mene le anga wa o tali tonu ma o mautinoa ua tusi whaatasi lo i ngoa ma o tau i le tusi o le ola. Amen. Ia, kako mei lo lai wheme whau koe wha. Ia o tau oli li e leo no, o te toi whai atu. Ia o tau oli ngowinga, oli wali i piki mai saore mea. E se le ka ua. So se mea e sau whaakolu whaafai kongo le upu aleli. Kai pei fwela le upu le au pele. Maka kusia Paulo le ka upu le whaaluanga mensen me longo winga. Ma kua i pele ai le apostolo le kalesia. Ka penga fo i matua i whanau i matua tātou tangata ngā lulua i le mālole le. Pele ka kou. E pele ia te oelesi ke wisi ano. Wisi au ngā le atua o le whanau o ke wiso. Awala ale sa lua i lalo ka peka kako whawhika. Awan mo ngoa kuna. Se o kia fua kuan meni whakawisa. Ai fo le upu le atua. Amen. Nga leo makako o koe le ola whaamai, nga ma le ola whaapa ia ina. O koe upu whaai, wā lea Paulo le kalesia. O le kalesia la ema koe i mausali, ma koe mafutanga. Kupu ma ngai numa le ola whaalenganga ia kei sa mei ia Paulo. O le toi upu le de. Upu muri muri. Upu muri muri, wai leie, e se le tā ua. Hei koe lima vai mai, ia i loa lo o tauanga malu e tangata o malawa. Se le ka ua nei me, mai oi. Amen. Hello?
ia I loa lo o tauanga malu e tangata o malawa. Ua lata mai le li. Vai. Awane I popole o tau se me tasi. A ia whaelo atu o tau mana o I mea umalawa I le tua. I le tatalo, whaatonga, atoa mai whaafitai. Mai lai o Paulo. O le manuia fo I mai le atua. O loo sili lava I mea umai manatu iai. E leo leo ina ai o tau loto. Atoa mo o tau mawhau ia ke riso Yesu. Amen. O maunga tako e Paulo le whaafika uli. Fofo. So alau pule mea uma. Mai leo Paulo. Ia o kou oli oli le li. O koe whaia. Ia o kou oli oli. Mai lai o Paulo. Ia I loa lo o tau wanga malu e tangata umalawa. Ia nga laka mai ke wiso. Jesus is coming soon. Amen. Believe it or not, but Jesus is coming soon. Kako wawa ai mei e kula I mai. Kako wawa ai le sau o le onge o whaamai o Tauloa. Lo longa o mafui. Aia. Kako ke alanga pe ale fe au o le tala le li. Kako ke ka lai pea le tala le leia Yesu ke wiso. Kako ke whaaso o tangata. Pu lea o tatou si o manga le mana o le ngampa I o le tua. Hallelujah. Mai lai o le apostolo. O lai ko ke pole. Mai lo, pai ko inga, pai ko lomkua. Honey, don't worry. Pole, Jesus is near. Hallelujah. Hallelujah. Ia, whaailoa. Ia whaailoa o tau mana o I mea umai le tua. Tatalu. Amen. Whaatonga. Atoa mai whaafitai. Mele le sa mention fo I le pea o le episode longa luo tatu pukalani. Ia. Po ai lapa le tangata mawae. Le whaila aunga makaukia. O se aunga whaonga aina. Ai ale ai se oranga kakalo I le. Amen. Hallelujah. A whai o oio tangata I matau I le lii. Iai lo mafutangata talo I le tu. Ia se me ke popoli ai. Ei ma se me ke akwaku wale ai. Amen. Pakia pa kaha mai ai si me I o kafa. E ke me afe me le onge I o kako whale. E le o le onge I mea o kingo. O le onge le upu a le tu. Praise the Lord. Ei ma se me kako ke popoli ai. Ia le li. Kako waila I le manguia le ua umanga polo misi mai Yesu koe whamangako le apostolo le kalesia. O le manuia fo I mai le atua. O lo sili lava. I mea lava I manatu I le tangata. E leo ina ai o tau loto. A toa mo o tau mawhau. Amen. Kango ala apostolo kango sa'o ai le. Kango sa'o ai kia. Kango sa'o ai le mea le driving le tangata. Le loto, le mawhau. Amen. Amen. O mana fola ele atua mo tatou. O manga polo misi ele atua mo tatou. Po le ala le whainga kā ma le makui o le kako savalinga ma le kako whauranga. He already promised. When God promised, e ka mu. I ele atua. Ia, lau sunga vai. Me tala le atua. Ele o se tangata tala peloi. Amen. Ele atua ele o ia se tangata tala peloi. Amen. Te le whātau nu wina ia. O te le whaia tātou mawhawholo roto e whetalainga le atu. E whātau nu e le atua mea ungo o ia wholofolo. Amen. Tāla tau ina Paulo, I o tō ori le li le ungo. Pero whai me ako pona e lima lon whai poe wala. Ia ono sai fo I auto. Ia whātu ma wina o tō loto. A wā ua lata le a whio mai o le li. Praise the Lord. O lata le a whio mai o le li. Sa mo wa lata le a whio mai o le li. Whai mai le, o le tala mua le a Yesu. I a lo whai tutoa. Whai mai rongo le tala Yesu. Wa lata mai le malo o le tu. Whawhialan tātou le loa o le ana mua whetalai a Yesu. Wa lata mai le malo le tu. Wa lata mai le a whio mai o Yesu. Amen. Ta pena i o tātou loto. Ia whio mai Yesu la tātou te oli. Mai le tala to ina polo iam. Le tusia Roma se furu lua lon whai upas furu. Ia oli le wha moe. Ia ono sai pua ngā. Ia fina i le tatahi. Amen. Amen.
e le taimi le mautonu ai e le taimi tātou te le mautonu ai e le taimi o mai le popole i o tātou loto Hallelujah. le ngata ai e le taimi o ai le popole le loto le whanau whiangai ma o onga aisia le whaia le mea onga te le mea na vea toi le onga le whaia tupu le popole ngalo le tamatiti le atua e ona mea onga e le taimi o toi le popole i lo whale lo loto aisia le ituli oi marau maluenga i sau mea ufai Amen. e le taimi o toi le popole aisia le i le whaia lau taulanga o matwai taulanga whainga taulanga e le taimi o toi le popole a te o aisia le se alofo fifi au e le taimi o toi le popole aisia le se tupe whaatau i mea ai ala me la le vala au e le atua Amen. whai mai paulo vala au le atua whaatonga i le atua te talo vala au le atua e le te talo whaatonga atua ma whaftai te lor mele whai mai paulo tusa pe tele i maua ai e whaftai le atua ua mai na e tali tonu le lo roto e maua la ngau le upule o le whaatua tua e mai o le whaatua tua o le whaalango lango fo i le i mea le o mai la ngau le ato o toanga na le whaatua tua o le utali tonu i mea tele i mai asia la ngau le atua e whaia mea umalama a te lo whai mai paulo tali tonu i lo roto e o mai eilea e o mai nami o tomu tau tino i lo mutu e o mai eilea ola e le tusi a Roma se fulu fai tu se fulu Amen. a pena umma le mele fe mai paulo i lan tusi le i lan toe tusi le i le kalisi Philippi a mole o a me to te popole ai se o to te o nisi mala au le tua Hallelujah. mala au le tua telo e mala au tu o le tua ai tali mai le tua i sesi Yeah. alua e avele tu pele skamala le o vai se fia mo se le Amen. alua e so songi skamala le o pu nga kia la fa ngo le loko alua e la skamala le la vesi le ainga Amen. almena le fe mai paulo vala au le tua e me popole ai tangi le tua e vai ka inga isaia le tua fa mole la wotia lo te fiaola na ufai fo ilo fina ngano ale na fe mai te latu suli mo tau sanga Yeah. e vai tali ale tua te lo e pole ale le anga pole ata tu fa le ton tatu vala au le tua le talo Yeah. Amen. Amen. vala au le tua ile loto ma walalo talo le tua Amen. tali le tua Hallelujah. tali fa ali ale tua pole ale aru ese le tua ma to ino samson e toi vala au tasia samson ni le tua fa mole se toi mai alo malosi se fai ele melia ma woti tua ya na tu si la fia le talo na uti ya samson ana toi ave le tua le malos Amen. na ante talo samson ni malo na mauti no e fu i mai le tua Amen. fa pena fu tanto tu talo o ame umalanga ma uti le lo to te le si la fia mai fo po ani me le po le ma o loto mo foi me na po le o to a te lo sa mo fa tonga te talo a to mo fa sta ile tu Amen. a le me sili la na fe mai to ino po a wa le manuia mai le tu Amen. e sili me mana tu ile ta Praise the Lord. te lo sa mo ma le au pa ia ma le au fa fonga mai ta u tangata kevisiano o tangata o fa pa ia ina Amen. e ele tangata ele iwa aia te oi o tupo se va venga pe ei tangata o lo fa pe sole o ke ia o va aia hui la kala leo alla o manguia le ainga o manguia le soifuvanga o manguia le olanga ele iloa a te iloa langa ele iloa tangata ele fai ele tangata au e fai ele atua le fai mai ele upo le atua o le manuia mai le atua e sili me manatu i ele tangata Yeah. mena le whaatau e la pokalame sa moa e o la tatalo pe on sa unole au ona o le ale mata utia o le upuna te whero i maoe a misi le tatalo mo lo wola ia te le lo po le ale nanga o le tatalo o lau telefoni le le tua a fai e taimi umai u e lau telefoni le vili e iau o a pasta e vili e so se tangata
e lo te tau fo ona u le telefoni ale atua taimi uma Amen. e me to fai poto wala mai o le mon fai mai le atua se fa na u e wala mai po le mena to te po le ai o se longa ta to te fa leo e no fai me le atua le mena Amen. fa leo ma lo na tai fa leo ma lo loto ato to ma lo loto ma walalo e tali ale atua Fena iai. Sa wale fine le whanau se tulolo mutu tangi le atua. Ea, tali le atua awe tamaititi. Allah se men whaile to ina sang welua. Tali al fine, tali al tatalo hana. Tele ia le au tatalo lo ta ua tono tuspa ia. E wha pe nafo ia tatou. Tatou tatalo. To anga tatalo. Ia ufa tasi le upu te talo ia atua mare ana kongi. Amen. Ia wha malos. Wha malos I Samoa, aua tātou te whawai vai. Ia tātou mata ala. Wa aipe lo tu ia tu Yesu I lo whatuto. Wa aipe te lo e lo tu Yesu I o ta whama tu ia tu atalii. A whawhine, tina, ta mā, te tala mai ni whaituto a se o watu. Tala mai fa tuto te lo na femele upo le tu aua tātou te tāla le fa tuto o tātou loto e mautu ai lea le ti apolo ai se ai lea ngai tātou a te tala o tātou fa tuto e a fio ai Yesu e le lei ai oe le lei ai a manui ai oe manui ai a tusi ai lo ingo le tusi le ora tusi ai o mai ingo le tusi le ora ona tātou mo ole ole manui ai whawa Amen. Basta. Amen. Whaftai a kakere I se male vai ngā lea li vai. Yeah. O le matautia I o le upu a le tua. Amen. Te ao ngā mo tātou malawa. O le whausia inga o le mea leo le whaaloto te le inga o e mai tātou malawa. Po le whausia inga o le confidence, po le o mauti noa. Mea leo le koa whima li. Amen. Mea leo le ko lo kalo. Ya maka kakalo. Amen. Ele ke yo kalo ko kele mau ka ko e fai mea moleli. O mo e maka kakalo. Amen. Ai se aka ku ki kakalo ai. La aka ku ki alu lofa ile tu. Amen. We pray because we love God. Hallelujah. Ai se aka ku ki kakalo ai. We pray because we depend on God. Kako ki kakalo langa kako ki whalango langa le tua. Amen. E se ame alen kako ngau lea meo kakalo. Kako ki kakalo le anga o le tua nga kia. Maki ki ke ea ia whauso songa o le kako sambalinga I leo kako. Hallelujah. Ai. Only le. Le si mea. E se ame alen kako kakalo. Le anga o le tua nga kia. Maki au maia le koafi maali e ia ki kako. Maki au maia le file mu. Po le manuia le o umana fola mai mo I tātou. E la lea kako umala, o le whaaloto te le ina o I tātou. E a mata I tatalu. Amen. Amen. I ieleli. E a maka I kakalo. Mea umala le kako te popole mo kako atu vale. Le ufai mai le ai oia le apostolo. I au tou tatalu. Whaatonga. Amen. Whawhetai. Le si lea mea le isa kwa loko whawhakai le li. Le isa kupepe o le isa loko whawhakai le li mea mai. Oli mea o e mau. Oli mea o fua e le li I o wa au. Mea o I o tafa. Oli. Ia vi ia le tu. Ia e whawhetai I le tua. O te ilore tu sile o tafa o le li I te mine. Tumu I mana o. Amen. Ola ni mana o. Ai tau le sfato e senga tau le sfaftai. Praise the Lord. Mela. Hallelujah. Fai foi whalongolongo mai o el talabu. Ia mako I usi ka I le lau foi whea. Amen. Esea. Leango le sui wa aia o le atua. Taka lea le ngake whakongongu wholauinga o kako savalinga. Aia. O le auna le o le tangata o le atua. E kau ngai whalongo ai. A whea ko tangata o le tuia ki oi awal whaian mea lea uskai. A whea tu tangata o le tuia ki oi whain mea lea e kuun mea lea.
ngai Vailele e mangui ia mea umai ke whai. Amen. Amen. Ai whai lo mea ngai ke mga o ai, whai mea ngai ke loko ai. Ia, o ngau o mai lo leo whainga ka o sa walinga le kako ke ia. Ia mo kako te se lo kakalo i kakalo i le sia ai le. O lua leo sika. O le se mea nau e tā ua pasta. Tu sa i le tupulanga tala vau. Patino la lea whasoa i le tupulanga tala vau pasta. Pe ona e whasoa i tupulanga tala vau. Wai fo i se tala vau o whaalongolongo mai po whaafonga mai tapu kalame ne fia pasta. Amen. O le ale me whai ato leo ona lea tua. Ia e ustai. Hallelujah. Leanga o le tangata ua wha uina. Ua wha uina e lea tua. Amen. O le tangata ua wha pa ia ina. Ai le ngata voi leo. Ia sa o ke lo le mele tele na se tupulanga pasta. Se o le leo e wha longo ai. Yeah. Se o le leo e wha longo ai. Te lo tau tamaiti o le tupulanga voi. Po le ale mea na tupu ia sau. Ai te lo. Ele ave e sea ai le wha alo to ina lo tavita. Amen. A teimi. Na whi mai tavita o le tangata ua wha pa ia ina i le atua. O le tangata ua ia i le mamalu o le atua. Mea whaina le tau tai atua i peona whaasore o na le atua. Tupulanga tala vau. Ia sa o ale leo te whaalongo ai. E se lo le leo te whaalongo ai. Maua loa i pokua ma. Amen. Praise God. Kola kala ko le whena ufanga. Misi mai lo le leo lo ka mamalo kinga. Whaalongo le au na le atua. Whaalongo lo whiwhea. Pea ua ele fia whaalongo lo ka mamalo kinga. Amen. Amen. Ke mangui ai. Au ai ke whaalongo iau ho. Ia langa ngamako o mai e. Lea ui e lungo le tatou pokalame au na le atua. Whatala whaatu i tinao ngā ruenga. Ia tise i ngasu. Tai mama futa mai. Lea hoi ai lungo le tatou pokalame au na le atua. O le ua experiencing nei mea a pea kai o la ka halu sa alo ka loko i la ka uu. Ai o le tali leo lo ka whawhikau. Pea kai o la ka halu sa alo ka whawhikau i ka ngaka lema ke whaiwhai mi. Ai o le kali le ai o le so. E a ki le ngoka ki ngā inga ai. A le taimi ai ke whaakanga inga i lau whiwhi a. E au auna le atua. Ai sili alu ka mamalo ki ngā. Ai, lango ka ngaka ia piko sili ngā malama ia te oi. Yes, le whanau. So ia makua i sao le tangata kako ke oi. Sao le leo kako ke whaanongo ai. Ma ia te i tātou lea. Le tatalo whaatonga atoa mai whaatai. Le ima se ki nei a umai a nei ka kukea. Po pole mo tātou watu wale ei aia. Le ala tātou wanga e tu whai upoe walu ma whai upoe iwa. Le ala tātou me ono le ma se le pea whai akwali o. Le au le lei o le upo le atua. Amen. Me lai a. Le au soi o le toi upu le nei. O mea umau o mono. O mea umau o tau le leia. O mea umau o tonu. Wai wai e. O mea umau a mama. O mea umau a mata ngō fie. O mea umau a longo le leia. A whai o se isi a mi o le lei. Po se tasi mea vi ia. Ia o tau ma natu ia lava mea. Amen. Ia ia ma se mea whaale kongu o. Ma whaai o mai upo a paulo i wheu poi. O ke lo whaaro ka wha me paulo. O mea umau a se se. O mea umau a whaale kongu. Mai la ia. O mea o mea fo'i wa o inai o tau talia. Ma o tau whaalongo iai. Ma o tau wa ai mai iai a te au. Ia o tau whaia ia lava mea. Ona ia te o tau leo le atua e ona le manuia. Amen. Vi ia le. E vai le iai. Kari kongu le mea wa o inai oi. Amen. Awangi kako koe whakangai si mea ia sau rungo le social media mai si mau kali kongunga se seu sau i whase inga i lo mawhauwhau. Kali kongu le mea wa o inga i oi. Awa whangi e koe pe siringia pe sao pe se se. Kali kongu le mea wa o ina i oi. E lau whaiwhi au. Le au na le atua. Le tō vini le nai te malue ai. Ai sea, le anga le mea moni le mea ngā.
mai Paulo, o mea uma ua moni, o mea uma ua tauleleia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mamā, o mea uma ua matango fie, o mea uma ua longo leleia. Peia o ngalau ainga I kele o vaunga le tua. E leia ma se mea whaale kongu o sau mai kua pule laa o whakawhai kaulanga o loka ko ngā lulue. O au inga I kako ngā le upu e ola ai, e manui ai, kako ke mau ai le file mu. Amene. Awala kako koe fisiringia me ia kako ke wa ai lungo le social media ma mea ia wa ngai mai. Tali tonu I le mea wa au inga ai oi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I eleni. Ka mela ia o le apostolo. A faila I isi mea vi ia. Ia o kou mangaku I ngā mea. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Leska haka e mai loa asa I li wha maruru. A le ki ngā inga ngai whewhi au e la unga wha marurunga o le unga wha marurunga. Ai ma mai loa me sika kwa koe o le whewhi au le wha longa ku whewhi au le ese makau kia o le whewhi au le a le sau whai le ona le wha marurunga. Amen. Praise the Lord. Foi au kafa. Ioi. Ana ko foi au kafa la. Ai ia o tau talia o tau whaalongo iai ia o mamea umalawa o tau wa aie ia o kou whaia mea ia. Amen. Hallelujah. Mea wa o inga I o kou, mea o kou whaalongo ai, mea o tau wa ai, ia o tau whaia, ia o tau talia, o na alea, o na iati o tau lea o lea tua e ona, le manuia. Amen. Pai vai lei. Tau tia ia. Kere ka kongo ska haka wa, olu su kau sanga olu, wa whaalongo lupo a lea tua e se anga mea laifo, ia. Kama winga kere lopo se kau makua inga ngā mea po se Whaingofia. Tangata lutu. I Tangata lutu ai le tangata kelsiang. ia le patalo fatu I le ainga o le tua ia o loo mafuta mai le fiafi ia lo sunga vai. Tato wa ai nei foi puna e malu foi poi no pele. Pei or fa I uma le le tato fa so le foi mai le tala to ina po. Philippi uso to fa fine tamatina o le toi upu le nei. Vai. O le toi upu le nei. O le upu. Mea umana foi mai paulo, foi mai. O le toi upu le nei. O mea o moni. Mea moni ala mana o ai paulo ya. Tatou te savalia, tatou te faia. Mai o mea ua moni, o mea ua tauleleia, o mea ua tonu, o mea ua mamā, o mea uma ua matangofie, o mea uma ua longo leleia. Ia a fai fo I isi mea ele ka ua mai ia paulo, ai leleia mo fa. Fai. Mea fai mai, o hala mea ia whaatu mo I tatou. Praise God. O te reiloa la ko lale mea le tumo I tatou te mini. Poni mea moni, poni mea longo leleia, poni mea o tau leleia, poni mea mamā, poni mea paia. Ia. O te reiloa I eile to a tele. O le ngaluenga foi lea tatou e tauna whai, pasta. Ia. Tatou o e mamoli le wheau lea lea tua. Asia, o le tele o te reiloa po tailo foi le tino ke riso pasta. Wai, Amen. e iai a lea whai mai, o au whaolaina. O au talia Iesu e whai mali ima whaola. Ai maua se taimi, whape nei, tum, kau ore a kalai makabakai. Ai wa ia kures kaimi, kangi, alea. E whawalea mai na Philippingo. A mo koi masu sua, alea, so lea ka Philippingo. Ai le mo. Alea le silia. Kaki whaalongo kulisi kaimi. Ole mo kua fia pakoa. Ale whai akure me. Ale whai kau ia posta iska ngaka ele masangi e. Amen. Lea wo, esen mea la puna mo tutonu. Esen mea la whaatumu ai lo fali. Esen mea la whaatumu ai lo roto. O la mea la whaatumu ai lo roto. Le la whaatumu I fianga o leo langa ni. Amen. Le la whaatumu I mea la saulunga social media. Le la whaatumu e te anu whaitau ia me whaana o tala noa ngā tangata I o screenshot tu umai runga. Na ea le te mea whaitau ia la mea le la whai.
I e sao le lea ia, e o lo wika ia la le ia, te ako maua lo le whaika ngā mea lo makua I vai aso ia, basta. Ke lo o le kamar fa finge ngā, ia, awana, le whai mai ia paulo, ia whaatomuina o tau I mea mama, ia olo alea fio ngā lea tua, o le ane mea tupo, kanga, na o mea mama me te maua mai, pia e o lolo ina le fio ngā lea tua. O logo longa fuala leo o isi tangata mai si mea, te iloa, na o le ti ngā lo loto ala e masau ane an tangata nei o tabas, alu ane ana ia whai me fia fia. A le whai mai le tala paulo, whaatumu o tau I lea, whaatumu tātou, mea le lei, mea moni, mea paia, mea mama, longo le lei, tau le leia. Ola ni mea ia whai mai le tala to ina paulo, I le ekalesia ia Philippi. Le ngatala o te iloa, ua matua I tumu ia Philippi. Ia aia tātou tino kewiso. Alleluia. Tahun whaatumu tātou tamale. Ona I whaatumu tātou mea le neila lo langi. Langa e pala toi le fo ise le lei. Ai a tumu tātou le upo le tua pena sau nole ona le tua te mi o sola. E iei le tai me onge I tātou. Ai le onge me ai o le tino, pe onge le tufa le tino. Ai onge le upo le tua. Amen. Ai ona I onge tātou le upo le tua. Whaatumu tātou le upo le tua. Alleluia. Replace lo mafau le upo le tua. Whaatumu lo loto. Whaatumu lo fale. Whaatumu lo mafau I le upo le tua. Ai sea, le ama le upo le ola. E o atua I le ola. E te sau noa, e te whetalai, e te tala noa. Na o mea ola, mea sau I fafo I le ufafonga. Ai sea, langa lai tumu o I le upo le tua. A le upo le tua. E le se mea oti se tulou. Tau whawhaingofia ina le ngangana. E le se mea wha le tonu e sau ai. Na le upo le ola. Nā whai meia to ino Peteru ia Yesu. Yesu o ia matu o ia iolo ia te o upo le ola. Amen. Upu leo le ola lo tātou utala ina. O lo tātou utala no ina. Pau alo le mea le whai mai Paulo. A whai ai tumu o tau Philippi. A whai ai tumu o tau le tino Keriso. Tumu mā ua I le upo le ola. Po le upo le atua. Whai mai no lea o le whai unga ni tāu. E ia te o tau le atua le e ona le manuia. Whai wa aina tau tia o le mea o ia tātou. Pea whai e whaatumuina o tātou tangata I le upo le atua. E le ngata I le upo le atua o mea le lei uma. O mea paia o mea lomo le lei. Pea ona whai mai o le tusina Romas fulua. O oi o le taulanga e ola. O le taulanga e paia. O le taulanga e maalie. Lean me mafua I ona maalie oi. Lean me mafua I ona paia oi. Lean me mafua I ona ola oi. Mafua umana mea. Ona ua tumu tātou I le upo le atu. Mea fwoi le so se teimea tātou te o tātou te whaalongo longo I au ona le atua. Tala ina o fina ngalo le atua. Whea lava le mea tātou te o iai tātou te asamo I le upo le atua. Tātou o ngau ngau. Whangau ngau tātou loto tātou e whawhanga mai tātou le upo le atua. Amen. Tātou o e so e me se mea ai whaleanganga e whawhanga I tātou ina ia. Ina ia whaatumuina I tātou le upo le atua. Langa I te mea o so whai me I tātou e le li o le nei pōriuri. Po le li o lola. A le ngau ngau. Mana tua. Whai mei a aru I whawhota. Mai li se mea nofo ai. E anu e toi so e se awa no e toi sau ai. E le leila. Le sauartama. A matua I tumu a tātou le upo le atua. Te tonu mai le tātou te mālusi. Ai le ngata la ina tātou mālulosi ato ato. Ai whai mai lo mapaura. E ia te o tau le atua le ona le manui. Ia basta. Praise God. Ia le atua. E se le kaftai le ni le iwa e ngore fiafi. Ona o le saa mai o le susi o le tamau a inga. Ona upu mo tātou. In whai e onga wha wau pia tātou e o nama. In whai onga aungia vesea pe ona wha soa tu tātou pokala. O le mele tau o le matua wha alianganga po le tau matua ina I le li. It's very different. Mai isi mea uma, whainga ko whaia wa venga, whainga ko whakuunga le uki, whainga ko whaia mea uma, a whaia le ka umakua inga I ka kou le upo le atu. Peila ka la paulo le whai I la wari ia, le kale se Philippi. E peia ma o kou ngaku mai akia, a wale I loa e o tau se ala. O ke le whai aku onga o makiwa.
Ua ina au ia toa file mu lo lotu. Amen. Ia o iloa matiwa, ia o iloa, wa o iloa le maua. Wa inga au ia o iloa, ma ona, ia o iloa fia ai. Mai le o le apostolo Paulo. Inga ia faulai mea ma ia onge mea o te mawhaia mea umalawa ona ia ona o ia wa wha maa losi mai ia tea. Amen. Ewa ile maa ngai o le upo le atua mai kako. I ele o le ai o ia le apostolo o le nei o mea umaua o moni o tau le leia o tonu o mama o longo le leia. Ai sea ia aunge i maki el kako wakalu, kako whaakonga, kako whawhitai. I ele ma ia o tātou tali tonu le mea o wina i tātou. Kala lea Paulo whaile kale sia langa wa lei loe o tau se ala. Praise the Lord. Amen. Me leo Paulo, ke le whai aku o ngā o makipa. Ke le whai aku o ngā le o maua mea. Hallelujah. A ua o wina au ia toa file mu loto i mea o ia te au. Amen. Au le lei o le upolele. Ai. Mata mo fie. Ia kari kou le mea ua o inga i oi. Ia i loa fia ai. Ia i loa maona. I loa matima. I loa makiwa. Ia i loa maua. E kei me whaula. Ia i kei me onge i mea. Ia ku mangu au kako uri odi e. Amen. Mangua le pe yung kako whaasoma sosoania tukul pokalami. Repeat fia mai se mei ko kongo le upoleli o se mea ka ua ki. Amen. O te toi whai atu. O te toi whai atu. Pai vai ia o tau oli e lea unoa. Hallelujah. Nang mar kako sa walinga e kei me e awhia ko ele o ngei rau whale. Amen. Ne te me tango atu. Ele kei me ki. No manera sa wa. Ele kei me malinga e olo i mate. Kei me awhia e whango ngoa i lau ainga. Ia toa file mu o tātou loto. Leanga wa ia te tātou lea. Le upo le tua le o tau matua ina i tātou. Ia le li. Ai pei ai o ia Paulo i le. I so whawhinga i e ko lua ia e votia masuni tui ia. E votia suni tui te ai oi atu ia te o lua. Ia tasi la o lua manatu ia ke wiso. Amen. E leo whale e kongura le kalesia. A wailoe Paulo. Auange i kupu le mea le ko kongo le kalesia. Hallelujah. Langa lau waenga ia sa wha lave lea. Le taimi o le tala inga o le tala le lei. Mai lai o Paulo le kalesia malanga ai oi la waenga ia. Ke le mene lau sosoani wha maoni ia o kou sosoani ange la waenga nga. Auange i ngalo ia te autou. Ua tusi wha atasi lo i ngoa mo autou le tusi o le ola. Amen. Ia le. Nele matautia. Apasta. Ia le tu. Oli le apostolo. Fai malmauti noa le apostolo. Ia. Ue le tusi o le ola lo na ingoa. Amen. E lore si mele fa malo si mele apostolo sa mua mo oe mai ma ua le nei vai male aso. Ia. O mea uma. Fe mai le tala. Tātou te mawhaia mea uma. I le whaatasi mai o Yesu Keriso. Praise God. Ai ei le atua ma oe. Ai ei le atua tono lau fale. Ai ei foi le atua tono mawhale. Tātou te mawhaia mea uma. Po le ale whai ngata. Po le a fo i le wha piapi o le mea tau wha awhiofi i ei lau sa. Aua te popoli. O lo i ai le atua na te taitai oe. O lo i ai le atua na te taitai maua. O lo i ai le atua na te whaafai ngō fia ina. Mea whai ngata o lo ui ai le tātou sa wali. Praise God. Ai ai le atua mo oi. O i se whasang tau mai. Hallelujah. Amen. Tātou te malorosi. Tātou te mawhaia mea uma. I le whaatasi mai o le atua ia te tātou. Mena le tala noa e toi nao Paulo. Fe me toi nao Paulo. O uloa ma natu i mea uma. O uloa fia ai. O uloa ma ona, o uloa ma tiva. O uloa ma uoa. Ai, uonge mea o whaulai. Langa na oa oina Paulo. Mai loa le leia Paulo. Le atua le au au nai.
o le atua o le ona le manuia o le o mea umala o mea umai ea te tātou ia o nei lava se tulo tātou te liko me tātou o mea uma mea mai le atu e mo ina whaatino ina e le tangata ai pe tai o le atua na tu le poto le tangata na te whaatino mena ve mai le e mei Paulo le kalesia tātou te mawhaia mea uma i a Philippi i le whaatasi mai o le atua ea te tātou sa mo tātou te mawhaia mea uma i le whaatasi mai o le atua ea te tātou Mantua whela in ka upu le i tala Paulo le ile mau le o masani i tātou le teling whao ngai le au whaila unga ma le au tātou umala le ngā mawhaifo i Paulo i le kale sifing a o loo atua na te whaatoi ati o tau mea umala e matiti vai o tau e tusa ma le whao lai o lona vi inga i ake riso Yesu e le makango fio le pole atua mika kai pea o le kala Paulo i le keimi ua makua i la ngona ma maua e Paulo ia Yesu ke riso i lona soifu le ngā mense di luma ni tau kule tolu ngako a maka hao ngā maua o ke riso waka oka mea le eia masisi mea mai le io Paulo sasa so pua ngā ina mea umala e le koe solo muli la koe skolo sene whaaluma inga whai ngā kusi mea i kongo whai pui ongo le alofa e ia le e ui le ngongo kia ai le mwhainga wau ia le alofa le nau e ngako whai kau mua ai mei le whai pui sumarwha ai ui lava i lea na o tau wanga le lei ina ua o tau alolofa mai lo pua ngā ua o tau i loa fo'i o tau Philippi o le amatanga o le tala le lei ina ua o watu na i Makedonia e le eise e kalesia na alofa mai a te au i le mata upo le foa'i mai ma le talia o mea na o tau lava pia wai le kako a makai o le anga le lei o le kalesia i le kemi o whawhale pui a l'apostolo no le tala le lei o le kusi lea le apostolo i le kalesia i Philippi o le o le apostolo no le anga le lei o le kalesia e vai la le koe whai umei al kusi al kamalo i le ia seisia e kalesia ngā lofa i le apostolo i lunga o mata upo le foa ma le talia o mea ia le o se kalesia foa i o se kalesia ta'o matuaina lea kalesia se kalesia e la te supportinga mo missions o missionary o se kalesia manguia o se kalesia tupu i le li na tala lea pau na o tau lava a wā foi a o i ta Tesalonia na o tau abatu mea na o tau mativa ai wa atu tasi ma le atu lua foi e le ina ua o sa ili se mea alofa ai o te sa ili le fua e atili ai ona tau le leia ai o tau a ua ia te au mea ua tele lava ua atoa mea ia te au ina ua o maua e au mai a e wharoti o mea mai ati o tau o mea manongi le lei o le tauranga e talia ma le maalia i le atua ia le li salo le fa pule suma le iwa le ua lau sila fia i tatu umalava a lo ua tua e fa atoa e ia iati o tau mea umai matiti vai o tau e tusa ma le faulaki o lona vi inga ia ke viso Yesu mai lo lai o koe upa fai ia i le atua lo tatou lava tamale vi inga e whaavau lava amene ua lo faatu le au pa ia uma o ia ke viso Yesu o alolofa atu ia te outou le auso uma ua ia te au o alolofa atu ia te outou le aupa ia uma ae sili lava i latou o i le aiga o kaisara ia te outou le alofa tunoa o lo tatou alii o Yesu ke riso amen ai whaiui ua le talantoina pau so le toi whaamalosi
a tātou sila i Samoa. O le toi whaamalosi a lea Paulo whai a Philippi. Whai mai Philippi, mai lava le matanga o la utusi, se ia o le whai unga. Lea la utoi whai atu le tala le ia te utou. Aua ni ngalo ia te utou. Whai mai, o lea tua e wha atua. O mea tau te matiti vai. O lea tua, o ia e ona, mea lava e wha atoa, mea ia tau te matiti vai. Amen. Le taimi o popo ngā tia le toina, le taimi o ui Paulo i whaingatā, le whai pui, e lea ia se tasi e ka le sia, na o Philippi ia, na tatalo, ma ave mea rufa, na ave tupu, na ave mea ai, ma pēr tātou. O ai o popo ngā tia, o ai o whiangai ma whawhita uri, ma whaingatā, o le sāwalinga, o lo ui ai, e tatalo le ka le sia, e tatalo mātua, e tatalo a inga. Ai pētai, aua nei ngaro, o a mea tau te whōai, o nā rau tau aro lofa, i le atua malona whina ngaro, e ana le tau tua ina o lana ngā ruenga, au na le atua po ai lava e te au whaalofa iai, e mai le tala Paulo, o le atua e ona le manuia, na te wha atoa ina, mea lava ia te utou, o a mea tau te matiti vai, e wha atoa e le atua, e tusa ma le whaulai o lona viinga, ia ke viso Iesu. A tātou wawa ai le te leo le vi inga e ave ia Iesu mo le atu i e whapena fo i le te leo le whamandianga e whamanuia mai le atu e wha atoa ma wha atutumu ina e le atu mea ua wha ngau Amen. Pea whai le tātou te fōa i malea ma le loto atoa o le loto alofa ia e tau ia e le atua lo wanga le lei ma lo soi fua Amen. ia basta le whai ua le tā whaasole ne asu Ia, mo le atu le ama whakataitele lawa i le tatou ainga, tino ke riso, mesi fui sa mua whawhonga, ia i le tatou pokalame whauau, pe on tatou iai, ia o le mafutanga atoa ma le tupu, perfect relationship and progress. Lea wa mai e se ata mo i tatou, le kalesia le Philippi, o se kalesia o matua i mawhana la wale mawhutanga tangata, bola i le loto matasi, bola i le whengali ngalea, bola i le whemulu wa, ai sea, lenga ua tasi o lato manatu ia ke wiso wa kupu, o matutua whaaleanganga. Lea ua whai upo ale apostolo Paulo mai, oi atu i le kalesia, ia o tau tu mau i le e on tatou amata i tatou whaasole asua. Ia o tu mau i le li. Ia po ngā whakisia sila mai lungo kapo screen stand firm in the Lord. Mai ke mau al whai mua on tau pule whaalea sa tatou whaasoa i le ia fiafi. Mai le apostolo Paulo, mau o lungo le whaea le apostolo. Amen. Ke fia whai kawinga whakaitania, langai māngai a fo iahi i ali vai. Whai mai, therefore, my dear brothers and sisters, stay true to the Lord. Amen. Vai ia e mongi. Ia moni a, ia moni tātou i le li. Amen. Ia tātou tāu fi mau i whatotua. I love you and long to see you. Vai o ke alofa ia ke o kou Philippi, o ke ngau fo ia whailoa i mautou. Amen. Ia leli, mai la ia, dear friends, o uso pe lei, for you are my joy and the ground I receive for my work. Vai ia. Amen. E ngaluenga whika, e ngaluenga mai aea, al apostolo le kalesia Philippi. Mai Paulo, wa o mau ai lea, lo oli, ma le pale alii onga o lau ngaduen. Amen. Ia le tu. Tatou tu mau whātua tua. Tatou tu mau le mea wa o ina i tatou. Amen. Amen. Ia awangi koe whaseinga i kako, nanga leo kako ia yaso a mi. Leo tatou iai yaso whaingata. O mai le antikiriso. Ai. Sautala inga se. Sau mau kala inga se. Ia pe ona tatou whaasofo. Se o leska kai o mai lore mai. Mai si kako ako e o le perfect kala i o
mga obia o se fa malolonga i lo vai ala i gofo le li o fa malolonga. Amen. Eno foi au tafa. Eno foi tuton. Ko si aki ka ko fe ngai nga maleli. Hallelujah. Ka ke mamau lo mal ka ko fe ngai nga maleli. Ka ko ngalo lo le manguia le oa le susia ma le kamau ainga wa o ina tato. Ia ona mate lo leo tato fa tutua. Ai se ma ngai o upu a maka le apostolo ko fa ai o le apostolo. Amen. Ia o tutu mau ile fa tutua. Ia tutu le lo fa tu no. O le li o Yesu Keriso. Ai. Ese amuia oi amuia tato Amen. Le foi wa nga mo tato umala. Ia au wange ia se me ko e fa la vela veinga ka ko sa valinga mal ka ko fola. Ai. Kali kongu le banga wai kali kongu wai. Ai lo kali kongu le me lo ai plosa. Se mo ia o kele a mau me ai o sa wi. Al fucking akalinga foi o alo mafanga. Ia ele ku u al ka ko kiuke mal tato mtafa yoi totono tato ainga. O tato umo taita fe amaka mai ko kongo ka ko ainga a o tato fa na u poleli a o ile yalla o le tu a mal malama ka mai po fe ale me o ia ku ka ule me ka ule ele kai ko fesili ka mai kiki la mai o tali tonu ile me o ina ai Amen. ia after ya tu sa mol ne fiaf tai fo ilo taimi fa noina ia tato te a so fata siai me alo fale li ia tato te fa pena una nga lui fata si pe on tato wa fa kele kelele a inga ole tu ai kelele ma ole tu Alleluia maile ai oia Paulo ile kalesia ia tasi lo tato manatu ia keris ai me umale fa na lave tato fo lo ngom le sawali kapes wa ngale va venga kapes e Paulo le me onga le la ku le unga fa inga ile kalesia e nga fa ka ko mo ka ku ainga o le community o le kalesia o le nu umale atu nu au ngi sa lua i lalo ka pika fa fikau ia confront fa fikau anga iloa e Paulo mai Paulo o te ai o yatu e votia sune tui kasi la ulu manatu ya kerisho fa mangaku lo e Paulo i la waenga i o ke le mene mala wali ia ngala ko ngal lo fa kasi kala lei me voi lea fa i fa fonga mai se kalesia au ngi ua la ko wanga le lei na ko fuwa fe sosoang ai sea ai e kala Paulo le fa i le kalesia ia yate o tou le alofa tu noa o le tua malo tatou li o Yesu Keriso. After yatu nei vai ngale fiafi e foi o le ase se tala ua whaangalu atau I papa I lau whaafonga. Se tala foi o le longo malie e matua atu ina ke ia whaku ke leo kaine ko ke wa ai mai le laulau ne ia whai asila iki o laulau ne ia ai le tu ua le loto I le atua malana ngaluenga tatou te fola le tala le lei. Amene. Tatou te pū leo, tatou si o manga I le mana o le ngampa ia. Ai o tatou whaas o ina tangata. E le anga leo le tua ia, ngā luenga whaai o neva yaso, mai se fo i o so se au nanga, ngā lol ngā loi, ngā lol whaatoa ngā luenga le li. Whaatu mawina, le wha malo longa pa ia le tua I lo to soifua, mai se fo i o au whai ngā luenga tofia le li I so se fata whai taulanga. Ia le anga le lei o le li, maua lau taulaunga, mai se alfa unga mana mai le langi, e whaafoe ai le ngā luenga, whaafoe ai le wala awina, ia wale vi inga o lo tatou li o Yesu Keriso, mai leo Paulo, au loa tua, na te whaatoa ia te o tau mea uma, tau te matitiwa I tusa, ma le whaulai o lona vi inga ia Keriso Yesu, au ni kako koe kole se mea, au ni kako koe aku aku vale se mea, peke vai ko ala pa u lalo le fa vai o lo fale le makang tu mau lo fa tu I le li ono Yesu ya tu atu le sunga ya vai le fiaf Aleluia malo fa tai pasta ia sa moa ele tanto por calamo le na
Meritana Paulo ila na whawhailoa inga o lana ekalesia pele lona loto. Ia ia te o tau le manuia ma le alofa tū no o le atua a tau mo le tātou ri o Jesu Keriso. Mai po le ane mele a mele tātou whaamomua. Ma aile na i o walo sa moa e le whatonu atu, e le awa ia le matapia le manai, ai na o se whautuanga. Ma aile te konolosi e le au sawa. Ma ai po le ale mele, ma aile mai na i o walo, ma aile watali, ma aile wa finiku, ma mele whai telefoni. O le sau o le upenga ta whailangi, ma me i o sau lunga telefoni, ma tua sawa. E te leilo atu le mea lai whai. Mai po when mea vele whamomua. Ai whe meile atua a oa o le tang mai tusa mo nara. A wa a o ina matua. Pe a o ina toi ina. E le toi te a ese ai. O le tātou tiu te whai whatasi. O le tātou wa whauteli. Tātou te velo aso umai ai. Ina ia. Ola le tanga le lei ma le ngaluenga a Jesu Keriso. Amen. Whaaftai atu le mai mo whaafonga mai le pa ia mawalunga se o tātou atu no mai mawa tele se hia pa ia mawaiti. Ia o sina o tūla toa o la mari ma whale upol ia e ngata i lea o au ona tofi a lea tua ma whale tua o la whale peona whale le malu i whatawhai taulanga e fia ia o le tupulanga tala bopsi ia o la vai se upito titi o a veale nei a la leo mo le ala ata e whai mana pa anga e mai moa whaafonga mai ai e a samo whaaleanganga mo le tua malona finangalu ia mo le atu le whaafetai whaafetai le mafuta mai whaafetai le whaamalosi mai whaafetai le tatalo mai mo le whaawawina o pokalamea le awaunanga awa mātou te malolosi i la o tau tatalo mātou te whaamoe fo i la o tau tatalo i le atu e mawhai ona mātou whai o mea mai whai mai le upo pau tātou te mawhai o mea i le whaatasi mai o tātou ali o Jesu Keriso. O le whamanuia, ia ngā lele atu le atua i lo o tau soifua. O a mea malanga o lo whapeona, mana nao iai o tau loto, a le whai mai le atua. Mala au mai. Mala au atu i le atua. Tatalo i le atua. Whai loa i le atua mea o lo popole, ma mana nao iai. E ala i le tatalo, o le whaatonga, a toa ma whaafitai. Whai mai lo le atua ia te oema o le manuia o te awatu e sili i mea e manatu i le tātou. Amen. Ia. Whaftai tele, whamune tele le atua i la whawhonga mai sa moa ia o a fwoi pokalame so mai le tātou wala ata i le taulanga fiafi. Ia. I le tula e lima, saunia e lana au auna, pasta fiu. Ia. Talo i le atua ia ngā le lei, le atua ina ia alma le mana, le fola ina o lana upu o le whaaso o ina. Ia mana tua e iai le mafuanga na ala ai o na awina mai oe ma i maone e le atua i le lalolangi nei. E mai le tala le atua o te le au matua outou ina ia outou whaia le ame o leanga. Ai na outou ina atu outou le lalolangi ina ia outou ola whaapa ia ina. Ia ia te outou le manuia ma le alofa tū noa o lo tātou alii o Jesu Keriso. Whaaftai le atua, loa ngā lei, ma loa lofa tausi mai, whaafetai tamā, whaaftai ngā paia, i lau fesoa soani, i le porkalamea lau whanau le nei afiafi. Tamā o umare ngā luenga le tamata. Whaafetai i lau feta laia e mātou i whanongo longo. Ao le tatalo, tamā mala au male loto mawalalo ngā paia, alu male mana la upu. Ia ulu ma tafolau i ai o loto ma finangalo o loa tunuku mai ma tangata uma lo whapena mai mo mai ina ia pa ule nei upu tama o se fatu i se ele lei ina ia tupu maola a wala o fio ma lau whaalatanga whamanuia sa moa le atua whamanuia lau o fio i pokalamis whaangasono lau o nanga i le nei afiafi ina ia i uma le manuia ia tu mau whatau wa ia te i mātou le tua au le vi ina fo ia o i whaaftai tele Jesu mangalo mātou whale tonu maana sa i lau toto ia Jesu Keriso le ni whaolo o ole mamala au atua. Amen. Ia, le tulai lima tātou taulanga fiafi pena ina le sunga ka pena ina ia fiwa les
ia ona so mai leo tatu ko kalame le tuaione ia ole tala leo na le tua ia o tapena ina fo ia ona ia pio mai ai ia tatu ko kalame ia so stofio vesta tas ia mani tele lo fa so sa moa ono Yesu amen amen